urashobora kumfasha ugakomera Imana amashi menshi. Imana ya SABAOTH irakora. Uyu mukobwa yarafise umubanyi wiwe. Huyu binti alikuwa na jirani yake. Hama agiye kumuraba asanga umugabo wiwe aragwaye. Alipoenda kumwangalia akakuta mume wake anaumwa. Aramubwira ati umugabo wanje byanse ntavuga. Akamwambia mume wangu tayari sasa hivi haongei. N'impwemu ziriko ziragenda ntariko arahema neza. Hata pumzi sasa hivi zinaenda hapumui vizuri. Acamubwira uwo mama. Akamwambia huyo mama, ngo rindira gato. Eti tulia kidogo. Ndafise facilitator. Niko na facilitator. Ndafise umuvyeyi avyorosha. Niko na mzazi ambaye anarahisisha. Ara telefona dadi. Akampigia simu dadi. Aramubwira situation ingene imeze. Akamwambia hali gisi ilivyo. Dadi acamubwira ngo biraheze. Dadi akamwambia yanakwisha. Akimara kwatura iryo jambo, alipomaliza kukiri hilo neno, wa mupapa acaraza abasanga muri salo. Yule baba akaja kawakuta katika sebure. Ariko aratambuka ameze neza. Yuko anatembea kiwa vizuri. Acababwira ngo numvise umuntu ambwira ngo mvyuke. Akasema eti nimesikia mtu ananambia amka. Ubu rero uwo mupapa ameze neza cyane. Ameze neza. Amachimeshi. Iko vizuri sana. Uwo mupapa ameze neza cyane. Chantal arashimira Imana, anamshukuru Mungu. Yavuze ati umuvyeyi amatwatura ko ibintu vyinshi. Amesema eti mzazi waga anatukirie ko mambo mengi. Akatwatura ko amafaranga, anatukirie ko pesa, akatwatura ko ibintu vyiza gusa. Anatukirie ko vitu vizuri vizuri tu. Ati jewe ibintu vyose yamanyatura ko ndiko ndabibamwo. Eti mimi vitu vyote alinikiria iko niko na viishiemo. Samedi ngo yahuye n'igitangaza c'amafaranga. Mzali kutana na muujiza wa pesa. Kindi naco kingine, Dimanche yavuye ngaha aronse telefone. Dimanche alitoka hapa akiwa amepata simu. Bamubwira ko azoza guserukira abandi mu nama. Wakamwambia kwamba ataenda kuwakilisha wengine. Azoza guserukira abandi mu nama. Niyo igitangaza c'amafaranga kuko iyo nama irimo amafaranga. Na huo ni muujiza wa pesa kwa maana hiyo. Hallelujah. Arashima Imana rero kubw'ivyo. Arashima Imana amashimeshi. Uyu mama yitwa Rosa. Huyu mama jina lake Rose. Yarafise umukazana wiwe. Alikuwa na mwalikazi wake. Agomba kwibaruka. Alikuwa anataka kujifungua. Aramujana kwa muganga. Akampeleka hospitali. Hama biranka yuko avyara neza. Alafu vikakataa kwamba atazaa vizuri. Barategura ibintu vyose, ibikoresho, mikasi n'ibiki kugira bamujane muri block. Wakaandaa vifaa vyote ili wampeleke katika operation. Acha telefone umuvyeyi wacu. Akampigia simu mzazi wetu. Aramubwira ingene bimeze. Akamwambia si mambo yalivyo. Dadi agiheza kumusengera. Dadi alipomaliza kumuombea, umwana yari yamaze gushika. Mtoto alikuwa ashamaliza kufika. Yari yamaze gushika amashimeshi. Haleluya. Ntabwo babaye bakimujana muri bloke. Hawakumpeleka ndani ya bloke. Yavyaye neza. Alizaa vizuri. Kandi ubameze neza cyane. Tena hivi iko vizuri. Arashima Imana rero. Ameze neza cyane. Ababyeyi bageze kwibaruka bazobyara neza cyane mu izina. Amina. Aisha mardi Loisha yavuye ngaha. Alitoka hapa asanga basohoye ibintu vyiwe mu nzu. Akakuta wametoa vitu vyake vyote ndani ya nyumba. Bamusutanko bari bamusohoye. Yani walikuwa wamemfukuza. Acaronka umuntu amugurana amafaranga. Akakumbana na mtu akamkopesha hela. Ashagenda gufata iyindi nzu. Araronka amafaranga. Donc yararonse amafaranga yo kuriha avance y'iyindi nzu. Yani alikuwa amekosa advance ya kulipa nyingine nyumba. Arashima Imana rero kubw'ico gitangaza. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya huyo muujiza. Kuko ntiyabona hakura ayo mafaranga. Kwa sababu alikuwa haoni mahali ambapo atakapotoa pesa. Ariko aho nyene yaciye aronka umuntu ayamuhereza. Lakini hiyo sali pata mtu akuzimpa. Bari banamurenganije. Walikuwa wamemuonea. Bazanye n'abantu bo kumufata. Wameleta hata watu wa kumbana. Hanyuma arasenga Imana aravuga ngo Mana ya profete. Alafu akaomba Mungu akasema Mungu wa prophet. Ndasavye unkure muri ibi bintu. Naomba unitoe katika haya mambo. Abapolisi bari bazanye bo kumufata. Wapolisi walikuwa wameletwa kumbana. Nibabaye bakimufata. Hawakumbana tena. Baciye bagenda. Walienda. Arashima Imana rero kubw'ivyo. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo. Amina. Elvis nawe arashimira Imana. Na yeye anamshukuru Mungu. Yari ashaka kugura igitabo. Alikuwa anataka kununua kitabu. Umuvyeyi wacu yaramaze imisi ariko arandika. Kile kitabu ambacho mzazi wetu alimaliza siku anaandika. Araziganya uduhera kugira ngo azokigure. Akaweka pesa ile aweze kukinunua. Ariko shetani ntiyabikunze. Lakini
Lakini shetani hakuvipenda. Acafatwa n'amenyo agwara iryinyo. Akaumwa jino. Agenda kwa muganga. Akaenda hospitalini. Kwa muganga baca bamukura abiri amenyo abiri akomeye. Hospitalini wakamtoa meno mawili mazima. N'irindi na lingine. Bamukuye. Donc baramubabaje cyane. Ayo abiri akomeye barayakuye n'iryo rindi umva iryo rindi ryo ryari risanzwe. Ni Iherereye yabaye. Habaye Iherereye. Yego. Arababara cyane. Akaumia sana. Yavuze ko ntibyakunda nuko ashobora kuvuga. Anasema kwamba vile kwa vikubali kwamba ataongea. Yacababara. Alikuwa akisema tu anaumia. Hanyuma samedi umuvyeyi wacu igihe ari kuri live. Alafu samedi mzazi wetu alipokuwa live. Arasengera abantu. Akaombea watu. Na waragira ukwizera. Na yakawa na imani. Abona umuvyeyi wacu atoye icamwa ngari karafungura. Akaona mzazi wetu amechukua tunda iko anakula. Na waravuga ati nanje ashindagifungura kuko ntegerezwa gukira. Na yakasema na mimi nitakikula kwa maana lazima nipone. Ubu rero ubu ni muzima. Sasa hivi yuko salama. Ya misonga yose yaraheze. Ikindi naco kingine nacho baguma bamwosha ngo agende kwitwara ku muganga yamubabaje. Walikuwa wanakaa wanamdanganya eti aende kumstaki mganga ambaye alimtoa hayo meno. Kuko yari dossier ndende. Kwa maana ilikuwa ni dossier ndefu. Hama aribuka ikigo umuvyeyi yamatwigisha cyo kubabarira abantu. Alafu akakumbuka masomo ambayo mzazi wetu waga natufundisha kusamehe watu. Arumva ko yo mubabarira. Akasikia kwamba anaweza akamsamehe. Ubu rero yaramubabariye. Hivyo ameshamsamehe. Kandi bameze neza cyane. Tena hivi iko vizuri. Arashima Imana rero kubw'ivyo kumuvyeyi wacu yamatwatura ko amajambo kandi akatubako. Anamshukuru Mungu kwa maneno ambayo mzazi wetu waga natukiria iko na yanatutokea iko. Igitangaje kinachoshangaza. Yaciye aronka ahantu bamuha ikiraka. Alifika anapata mahali ambapo watampatia kiraka. Acararonka ya mahera nyene yari yagiye kwivuzamwo. Akapata zile pesa. Amashimesho kuri yo nakumbana na muujiza wa pesa. Haleluya. N'amafaranga yo kuriha igitabo avuze yuko yaciye aboneka. Arashima Imana rero kubw'ivyo byose. Ivyo Satani yari yarakunyaze urabitana mu izina. Pascaline na warashimira Imana. Na yeye pia anamshukuru Mungu. Dimanche dadi yavuze ngo umuntu afise ikintu kimucomita ku mugongo. Hari mardi dede mesema mtu ambaye iko na kitu kinamchoma mgongoni. Ataratangura kwigisha nico kintu yashikiye kwa avuga. Kabla hajaanza kufundisha ndo kitu ambacho amefikia kwa akasema. Acarahaguruka, akasimama, baramusengera, wakamuombea. Ubu rero ca kintu caraheze. Ubu ameze neza cyane. Ameze neza. Iko vizuri. So kumpa tukomere Imana machi. Tupigie Mungu makofi. Ikindi naco kingine nacho umuvyeyi wacu yamatwatura ko turinzwe. Mzazi wetu wagana tukiria iko ulinzi. Atanumwe yaba mubi wacu azogira hata umoja wetu atakuwa chochote. Dimanche bari bagize isanganya. Jumapili walikuwa wamepata ajali. Imana irabarokora nta na kimwe bigeze baba. Akawaokoa. Modoka niyo yononekaye mugabo bo nibazi. Gari imeharibika. Bango ndarinzwe. Sema nalindwa. Nalindwa. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Makofi mengi kwa Mungu. Haleluya. Uyu mumama nawe yitwa Anita. Huyu mama jina lake Anita. Yatanye umwana wiwe ngaha. Alileta mtoto wake hapa. Kw'ishure ntivyari bimeze neza. Kumasomo habikuwa sawa. Alikuwa hawezagi shuleni. Hamuvyeyi aramusengera. Alafu mzazi akamuombea. Ubu mwana arabitora mw'ishure. Sasa hivi mtoto anabiweza kumasoma. Barabitora cyane. Cyane. Amashimeshi. Haleluya. Ikindi naco shimira Imana. Kingine nacho mshukuru Mungu. Yarafise probleme y'umuti. Alikuwa na tatizo la mshipa wa hapa. Bikaca bijana n'ijisho. Vinaenda na jicho. No ngaha ndio yibaza ko yafise probleme y'amafyigo. Sababu alikuwa anajifikiri kwamba iko na tatizo la mafigo. Umuvyeyi aramusengera. Mzazi akamuombea. Aravuga ko abagwaye bose bakize. Akasema kwamba wagonjwa wote wanapona. Na waravyizera. Naye akaamini. Ivyo bintu vyose ubu byararangiye. Sasa hivi vimekuwa. Wacha dukomere Imana machi. Byararangiye. Ibyari bikubangamiye uyu munsi bigiye kurangira mu izina. Ikindi nacashimira Imana. Bari bafise intambara muri familia yabo. Walikuwa na vita katika familia yao. Hari ukuntu batumvikana. Bako gisi walikuwa hawaelewani. Arashimira Imana rero yuko ivyo vyose byahindutse. Anamshukuru Mungu kwa maana hayo yote induru zaraheze muri familia wabo. Fujo zimeisha ndani ya familia yao. Amashimeshi induru zaraheze. Fujo zimeisha. Ikindi naco kingine nacho bari bafise parcelle ya famille. Walikuwa na parcelle ya famille. Yo parcelle tati yamwaturiye amubwira
yuko ico kibanza Imana ikibahaye. Hiyo parcela dada alimkiria kwa akamwambia kwamba hiyo nafasi bagomba bashaka kuyigura, bagomba kuyigura, walikuwa wanataka kuinunua gabo hakaba ibintu nyene byo kutumvikana, kudahuza vitu vya kutokuelewana. Abari bashaka kuyigura baca barayiheba, wenye walikuwa wanataka kuinunua wakaiacha. Ya parcelle kirabegukira nkuko umuvyeyi wacu yari yavyatuye. Ile parcela ikabegukira, haleluya, alivyokuwa amesema. Yavuze ko ubu babubatsemwo inzu nziza, anasema kwamba hivyo amejenga nyumba nzuri irimwo n'amatara n'amazi, imoyemo matara n'amazi. Arashima Imana rero kubw'ivyo, haleluya. Uyu munsi bubatse inzu nziza irimwo amatara n'amazi, haleluya. Bompera Imana amashi. Unaweza ukanipea Mungu makofi. Ikindi nacho, kingine nacho, Mercredi siku ya 3, mugabo we yaravyimbye inda, mume wake alikuwa anavimba tumbo, akagoma baba baravuga ko ariko araribwa cyane, anaumia, anasema kwamba anaumia tumbo sana, na wara akagoma avuga ngo Mana ya Joshua, ngo niwe wamushize imbere yacu, wa Joshua, wewe ndio umemtia mbele yetu, ndakwinginze umukize, nakuomba umponeshe. Baramujana kwa muganga, wakampeleka hospitalini. Kwa muganga baramugirira ama examen nyene bisanzwe, hospitali wakamfanyia examen za kawaida, bamutera n'urushinge kugira ngo ubwo bubabare bugabanuke, wakampiga shindano ili maumivu hayo yaweze kupungua. Ariko vendredi, lakini siku ya 5, uwo mugabo we yaciye akira, ivyo bintu byose byaciye bihera, mume wake amepona, hivyo vitu vyote nenda ubu yaravyimbutse, ubu ameze neza. Sasa hivi tumbo imevimbuka, iko sawa. Arashima Imana rero kubw'ivyo byose, amashimeshi kuntahe. Ikindi naco, yarafise n'umwana wiwe yavuye ngaha asanga umwana ikirenge cavyimbye. Alikuwa na mtoto, wakati alitoka hapa akakutana mguu wake umevimba. Bari bazi ico yabaye, mugabo baragerageza kuraba, barabura na kimwe, hawakuwa wanajua nini kimemtokea, walijaribu wakakosa hata kimoja. Araguma senga, akakaa anaomba, avuga ati ibi ni bitero vya Satani, je mvuye mu ngoro y'Imana. Akasema hizi ni vita za shetani, maana mimi nimetoka katika hekalu la Bwana. Umwana yaguma arira kuko alikuwa analia, kwa maana walikuwa wanamuumiza sana. Yavuze ko mwijoro nka saa 9 y'ijoro, anasema kwamba usiku kama saa 9 za usiku, bagiye babona cha kintu cipasuye co nyene, walienda wanaona kile kitu kinajipasua chenyewe. Umwana aratambuka neza, sasa hivi mtoto anatembea vizuri, aragenda no kwishuri, anaenda shuleni, misonga yose yaraheze. Amashimeshi, haleluya. Uyu mukobwa yitwa Eliane, huyu binti jina lake Eliane, koba haheze nk'amezi nk'atatu, palikuwa panaweza kuwa panapita kama miezi 3, yatanya akana gato k'agahungu, alikuja ameleta katoto kadogo ka kiume, sinzi ko mukibuka, sijui kwamba mnakakumbuka, kari gafise double sex, kalikuwa kako na double sex zibiri, kalikuwa na sex 2. hama muvyeyi aramusengera, mzazi akamuombea. Uyo mwana yavuze yuko no mwishure baguma bamusubiza inyuma kubera atabitora. Wanasema kwamba hata shuleni walikuwa wanakaa wanamrudisha nyuma kwa sababu alikuwa hafaulu. Dadi acha yaturija ambambwira ngo ndabona uzo umupapa mwiza cyane. Dadi akakiri neno akasema naona utakuwa baba mzuri sana. Gato turavyibuka, abavyibuka bandi ni bandi. Je ndavyibuka. Mimi navikumbuka. Ego. Ubu rero mwana yarasubiye ku ishure. Sasa hivi huyo mtoto amerudi shule. Abigisha bariko baricuza igituma bamusubije inyuma. Walimu wako wanajutia sababu gani wamemrudisha nyuma. Ishure ubwenge afise burarenze. Amashimeshi. Nazo zinapita. Ubwenge afise burarenze. Haleluya. Bavuga ati ahubwo ntituvyumva. Bariko biyumvira ko bamusimbisha na tribe. Bamusimbisha. Wako wanajifikiria. Bariko biyumvira ko bamusimbisha. Haleluya. Yabwiye uyu ati ugende umbwirire ujya mu papa yansengeye. Amemwambia eti nenda unambilia ule baba ameniombea. Ubu mwishure ndabitora neza cyane. Eti kumasomo nabiweza. Bibaza ko n'umuvyeyi ahari avyumva. Nafikiri hata mzazi mahali ambapo alipo anavisikia. Ubu rero iyo sexe y'umuhungu. Sasa hivi iyo sex ya kiume niyo irikiri developa cyane. Wow, amashimbe. Sana. Niyo irikiri developa cyane. Niyo iko inaonekanisha. Chaguruka tukomere Imana mashi. Unaweza ukanisaidia toka Yesu urakoze. Amina. Ikindi nacho, kingine nacho, uyu mukobwa bari bamwirukanye ku kazi. Huyu binti walikuwa wamemfukuza kazini. Huyu Eliane. Ego. Ari ukuntu bariko baragabanya abakozi aho yakora.
pako gisi walikuwa wanapunguza wafanyakazi mahali ambapo walikuwa wanatumika. Yavuze ko haheze 208 mois avuye ku kazi. Amaraza arayibwira umuvyeyi, alikuja akavyambia mzazi, dadi acamubwira ngo ugiye gusubira mu kazi. Dadi akamwambia unaenda kurudi kazini. Aha, tuzanira ayo makuru. Akimara kubimubwira, alipomaliza tu kuvimwambia, aca yandika ikete rya reintegration aho yahora akora. Akaandika barua mahali ambapo alikuwa anatumika. Aca arandika, akaandika, aca ararirungika ati nimurinjanire kwa deje. Akalitumana ati mnipelekee kwa deje. Akiribona nawe nyene biramutangaza. Alipoliona na yeye pia vikamshangaza. Acavuga ati mu bantu bose twirukanye, akasema watu wote nta numwe yari bwagira umutima wo kwifuza kugaruka. Hakuna hata mmoja alikuwa na roho ya kutamani kurudi. Ati uwo muntu agira umutima wo kwifuza kugaruka aho yirukana. Eti huyo mtu ambaye anakuwa na roho ya kutamani kurudi mahali alifukuzwa. Basha baramuhamagara, wakamuita. Ubu rero yaratanguye akazi. Ubu rero yaratanguye akazi. Abashimeshi kuri Mana. Makofi mengi sana kwa Mungu. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Umuvugishwa amaze kuvuga, shira mu ngiro ivyo yavuze. Nimba avuze ngo ndabona ugiye kwibaruka umwana w'umuhungu, tuca mu isoko ugure agakabutura keza, haleluya, k'umuhungu apana k'umukobwa. Yarasohoye ijambo aca ararikorera ko yandika ikete, niryo ryatumye asubira ku kazi. Uno munsi jewe nawe turaza kwakira ivyacu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mana ya Sabaoth ni too much. Mungu wa Sabaoth ni too much. Irarenze. Ibi byo byantangaje n'ukuri. Hivi vimenishangaza. Ayo makuru yazane turayakeneye. Huyu mama yavuye ruguru Imatana. Alitoka Matana. Mwana we yarafise igufa ryabunzwe. Walikuwa walimwambia kwamba mtoto wake yuko na igufa ryabunzwe. Kuguru kw'iburyo. Kuguru kw'iburyo. Ego. Igufa ryabunzwe. Ryabunzwe. Uyumvire igufa ryabunzwe atari igiti cyabunzwe. Jifikirie mfupa ambayo umeharibika, sio hata mtu umeharibika. Igiti kibunzwe. Wakati mti unaharibika, kigwa unaanguka umwanya wose, muda wowote. Urera sigiti ni gufa. Sasa sio mti, ni mfupa. Tubwira ayo makuru. Hama baramutransfera, baramubwira ati manuka Bujumbura. Walimtumana wakamwambia teremka Bujumbura, kuko turabona na kanseri igomba kuzamo, kwa sababu tunaona hata kansa inataka kuja emo. Baca baramanuka, wakateremka. Vandreda mujana muri Rwakarede. Siku ya 5 akampeleka mu Rwakarede. Baca bambwira ati imbere yuko tumwopera, bari bambwiye ko bazomushira mu icuma mu kuguru. Wakamwambia kabla ya kumopere, kwa maana walikuwa wamemwambia kwamba watamtia chuma katika mguu. Ati banza ubonane n'umuganga. Eti anza uonane kwanza na mganga. Arabivya magufa. Aangalie vile vitu ambavyo vinahusu mifupa. Acaramutwara, akampeleka. Bamukorera ibipimo byose ama examen. Wakamfanyia vipimo vyote. Baca bambwira uzogaruke lendi. Wakamwambia urudie siku ya kwanza. Lendi acaraza, dimanche acaraza ngaha. Jumapili akaja hapa. Kwitabariro. Haleluya. Aje ngaha, alipokuja hapa, dadi acarasengera uno mwana. Dadi akamwombea huyu mtoto. Acamubwira ngo igufa rirabaye rizima. Rirabaye rizima. Unakuwa hai. Haleluya. Umwana ntiyafungura. Mtoto alikuwa hawezi kula. No gutambuka urumva yatambuka nyene nabi kubera ububabare. Hata kutembea alikuwa anatembea vibaya. Ego. Avuye ngaha. Alipotoka hapa, lendi yaje ngaha dimanche, lendi acasubira kwa muganga. Alikuja hapa dimanche, alafu siku ya kwanza karudi hospitalini. Ashitse kwa muganga. Alipofika hospitalini, asubira kuri wa muganga wa magufa. Akarudi kwa ule mganga wa mifupa. Umva ari kuri rendezvous ko baca bashiramo icuma bamwopere bashiremo icuma. Unasikia kwamba alikuwa ku rendezvous afika anamfanyia operation afu amtilie chuma. Umuganga arabura na kimwe. Mganga arabura na kimwe. Yes. Yesu arakora. Yesu anatumika. Yesu arakora. Yesu anatumika. Haleluya. Ego. Babuze na kimwe. Walipokosa kitu hata kimoja, baca bambwira ati igisigaye vinavyobaki nuko twogorora basa amaguru. Twogorora basa amaguru. Basi miguu. Mugabe ivy'ivyuma ivy'ibiki ivyo byose byararangiye. Byararangiye. Haleluya. Imekwisha. Arashima Imana rero. Anamshukuru Mungu sasa. Wari uwo munsi wa mbere aje ngaha. Ilikuwa ni siku ya kwanza anakuja hapa. Aratangara aravuga ati nukuri Imana yahajya irakora. Akasema yari yabonye ko amafaranga noronka. None ubu irantabaye bamvuye ku buntu. Kuri gusa. Haleluya. Ego. Uno munsi uratabagwa ku buntu mw'izina. Haleluya. Ibyari byapfuye biraba bizima mw'izina. Vimekufa vitakuwa hai. Abashimeshi kuri yo ntahe.
Makofi mengi. Amashimeshi, amashimeshi, amashimeshi. Urashobora kubyaguruka dukomera Imana amashi. Urashobora kubyaguruka tubaha Imana yakoze ibyo. Urashobora gukomera Imana amashikiza. Dimanche Jeannette atashe. Jeannette aliporudi nyumbani Yumvise afashwe n'ibizunguzungu. Alisikia na bano na bizunguzungu. Acayandikira Bertrand. Akamwandikia Bertrand. Amubwira akagwaye. Akamwambia kwamba anaumwa. Bertrand amubwira atakira gukira. Bertrand akamwambia pokea kupona. Acararyama. Akalala. Avyutse yasanze vya bizunguzungu vyose. Yasanze vya bizunguzungu vyaheze amashimeshi. Vyote vimekwisha. Cedric yazanye mushiki wiwe. Cedric amemleta dada yake. Ariko wa Mungu wahe kunda kwa hagarara. Havikubali kwamba atasimama. Umutima utera wiruka cane. Roho inapiga sana. Baje bamwishimikije ngaha walikuja wanamshikilia mahali hapa, sijui kwamba kuna wale wanaokumbuka. Umuvyeyi amubwira yuko abonamwe impwemu y'urupfu. Mzazi akasema kwamba ameona roho ya kifo. Amubwira ati ndahagaritse urupfu. Akamwambia ati nasimamisha kifo. Kandi ndatuye yuko akize. Tena nakiri kwamba amepona. Atashe. Aliporudi nyuma. Acha yumva umenga araremvye. Akasikia kama vile anazidiwa. Achaja kwa muganga. Akaenda hospitalini. Ntibaraye y'ijoro rimwe. Walilala iko usiku mmoja. Bukeye yavyutse yakize. Asubuhi aliamka amepona. Ubu yarasubiye ku ishure. Sasa hivi amerudi shule. Yavuze yuko ibintu byose vyahora bimubabaza byose vyaheze. Alimwambia vitu vyote vilikuwa vikimuumiza vyote vimekwisha. Alikuwa na miezi 6 anaumwa. Ivyari bimbangamiye byose. Sema vile vilikuwa vinanisumbua vyote. Bigiye guhera mu izina rya Yesu. Vinaenda kuisha kwa jina la Yesu. Amen. Arashima Imana cyane. Anamshukuru Mungu sana. Amashimeshi amepona. Mireille. Amashimeshi kuri Mireille. Makofi mengi kwa Mireille. Umuvyeyi wacu yavuze ati tuduze ibiganza. Mzazi wetu alisema tupandishe mikono. Avyatuyemwo amavuta y'ugukiza ingwara. Akiriyemo mikono ya kuponesha magonjwa. Kandi ico tuzokoza ku ikiganza ico kiganza cose. Tena kile ambacho tutakachoweza kuwekeza iko mkono. Byose bizogenda neza. Vyote vitaenda sawa. Yahuye n'umumama kwa Mungu. Alikutana na mama Jumapili. Yarafise umwana agwaye cane. Alikuwa na mtoto anaumwa sana. Yarakorora cane. Alikuwa anakohoa sana. Yarafise n'ibintu mumyora ku mubiri. Alikuwa na vitu ambavyo vinatoka mwilini. Aramubwira ati, akamwambia hivi, ataho sengera takapoomba baratwatuye kwa mavuta yo gukiza abagwayi. Mahali ambapo naombea wametukiria eko mafuta ya kuponesha wagonjwa. Uonyemera nkasengera uwo mwana wawe. Saa hizo akaombea mtoto huyo. Amubwira atakira musengere. Akamwambia eti chukua muombeye. Ahejeje kumusengera. Alipomaliza kumuombea, yankororira hera. Kile kikohozi kikaisha. Bukeye yazinduka kumubwira. Asubuhi akamkia kumwambia ati vya bintu byose vyamumyora ku mubiri. Eti vile vitu vyote vilikuwa vikimenya mwilini. Byose vyaheze ubu umwana ameze neza. Vyaheze umwana ameze neza. Amashimeshi kuri yo ntahe. Makofi mengi sana. Undi mugenzi wiwe amubwaye yuko ariko araribwa cane mu nda. Mwingine rafiki yake akamwambia kwamba yuko anaumia sana tumboni. Aramusengera. Akamuombea. Amubwira ati kubw'amavuta y'umuvyeyi wacu. Akamwambia kwa ajili ya mafuta ya mzazi wetu urakize. Unapona. Yaciye amutelefona amubwira yuko vyose vyaheze. Amempigia simu akimwambia kwamba vyote vimekwisha. Arashima Imana cyane. Amashimeshi kuri yo ntahe. Nasi yarafise umutwe yaramaranye imyaka 12 umubabaza cyane. Nasi alikuwa anaumwa kichwa miaka 12. Imyaka 12. Miaka 12. Bisigura yuko atanguye kumeneka umutwe. Maana yake akianza kuumia kichwa. Yaranwa nka paracetamol zitandatu mu isaha imwe. Alikuwa anaweza kunywa paracetamol kama 6 katika saa moja. Bikanga guhera. Binakataa kuisha. Yari yaranyoye imiti yose ishoboka. Alikuwa alikunywaga dawa zote zinazowezekana. Zari zarase guhera. Vilikuwa vimekataa kuisha. Acharaza ngaha. Yari yanyoye Efrarga, paracetamol, imiti yose ishoboka y'umutwe. Niho yaza ngaha anye ari kwa Mungu. Aza kwitabariro. Ndipo alikuja hapa ilikuwa ni Jumapili. Kwa profete. Umuvyeyi wacu aramukorako. Mzazi wetu akamgusa. Amubwira turakize. Akamwambia eti unapona. Kandi akamene ku mutwe cyane na. Tena alikuwa anaumia kichwa sana. Arataha yumva wa mutwe kimeneka. Akarudi nyumbani akisikia kichwa kikimuuma. Aravuga ati nta muti mfata. Akasema sibani dawa kuko ndazi nakize. Niho kumugoroba yumva wa mutwe kurahera. Ndipo jioni amesikia ile kichwa kinaisha. Bukeye yumva wa mutwe waheze. Asubuhi akasikia kile kichwa kimeisha. Haciye indwi zibiri. Panapita wiki mbili. Wa mutwe nturasubira kumeneka. Umutwe waraheze. Amashimeshi kumwami Yesu. Umutwe waraheze. Ameze neza. Ameze neza cyane. Fasha dukomere Imana amashi. Nisaidie tupigie Mungu makofi. Haleluya.
umushinga ntahe wiwe ari mu mahanga, mume wake yuko katika nchi za nje. igihe cyose bavugana kuri telefone, Siku zote walikuwa wakiongea kwa simu, baheza bahejeje gushwana, walikuwa wanamaliza wakiwa wamegombana. ntibashobora gutelefona ngo bareke gushwana, Walikuwa hawawezi kuongea eti waache kugombana. muga kuva ashitse kwitabariro, Kuanzia wakati amefika kutabariro. Haleluya. haleluya, Bashitse kwitabariro. Toka wakati anafika aya kwitabariro. makuru araryoshe cyane. Haleluya. umushinga ntahe wiwe amubwira ati, Mume wake waga anamwambia, ko numva imvugo yahindutse, mbona anasikia Ko numva msemo imvugo yahindutse. umebadilika? Ibyawe bigiye Haleluya. guhita mu izina rya Yesu. ngo mbona umenga warahindutse. Ego. Eti naona utafikiri umebadilika. acara murungikira linki y'ahasengera, Akamtumia Ego. linki ya mahali ati ambapo kurikirana ubu anapombea. butumwa, Eti fuatilia hii habari njema. igihe cyose yumva yagiye ahantu gusenga, Siku zote alikuwa anasikia ameenda mahali kuomba, umushinga ntahe wiwe yaramutuka, mume wake alikuwa anamtukana. amubwira ati sinzosubire kumva wagiye mu byumba by'amasengesho, Anamwambia nisirudie kusikia umeenda kuvyumba vya maombi. ubwo buvugishwa sinzosubire kuzura ndabwumva. mugabo kuva abonye aho umuvyeyi wacu yamuvugishirijweko, Kuanzia wakati aliona mahali ambapo mzazi wetu alimtabiria yamubwira ati yuko, ntazosubira kumva wasivye gusengera hajya hawe. Kazosura kumva bati akamwambia nikirudiaga kusikia umeacha kwenda kuomba ile fasi. Ari Imana y'umuvugishwa muri kino gisagara. Haleluya. Cyane. arashima Imana ko Imana iriko irahindura amateka mu rugo rwabo. Anamshukuru Mungu kwa maana Mungu anabadilisha hali katika ndoa zao. umushinga ntawe wewe ntiyumva ivyo gusenga cane, Mume wake hasikii vya kuomba sana. bwako wa Mungu igihe twariko turiyemeza kuvyigikorane, Lakini Jumapili wakati tulikuwa tunakubali katika mambo ya mkutano, yariyemeje alijikubalisha, acamo telefone umushinga ntawe wewe ati akampigia niyemeje aya, simu mume wake akamwambia Ego. nimejikubalisha hizi. acavuga ati nanje ndongeye kwa yandi. Akasema na mimi naongeza eko zingine. Wow. Urazi ngene yavuze kuri Facebook. Unajua kisa alisema kwa Facebook, Yavuze ngo aho hantu haratabaye umudamu wanje. eti mahali hapo Haleluya. pameokoa mke wangu. Cyumba ko bari shu, tomati, bitunguru, switi. Ya biraryoshe cyane. Imana ya Prophet of Jesus Joshua tuikomera amashi menshi. Mungu wa Prophet of Jesus Joshua tumpigie makofi mengi. ikindi nacashima Imana, Kingine nacho namshukuru Mungu, aho yari muri Kongo, penye alikuwa Kongo, aho yaja hose gusengerwa, penye alikuwa anaenda pote kuombewa, bamubwira yuko atanga ishikanwa ryaho bamusengeye, walikuwa wanamwambia toe sadaka ya mahali ambapo bamusaba yuko ameombea. amasengesho ayagura. Walikuwa wanamuomba aweze kugira bankorere deliverance ni makangira ikintu ntanze Paka urihe? banatanga amahera Kugira ngo utange amafaranga. eti kwa kusema mfanye Sawa. deliverance mpaka Uca pesa. wiyizira kwitabariro. Ukakuja kuitabariro. Ego. yavuze yuko amafaranga yiwe yari yaraheze, Ego. Anasema kwamba pesa zake Ego. zilizomeisha. Yatanze. Ego. Oh. arashima Imana rero yuko yakize ku buntu. Anamshukuru Mungu kwa maana amepona. Urugo rwawe Abashimesha kuri Imana ya Prophet. Makofi mengi kwa ajili ya huyo Mungu wa Prophet. arashima Imana ku bw'ivyo byose. Anamshukuru Imana Mungu kwa kwa hivyo ajili ya vyote. hayo yote. Priska yari amaze imyaka indwi Alikuwa anamaliza miaka 7, agwaye estoma, anaumwa estoma. yaramubabaza cane, Ilikuwa inamuuma sana. yamurya misi yose Ilikuwa inamuuma kila siku. kuva ashitse ngaha kwitabariro. Toka wakati amefika hapa kuitabariro, umuvyeyi wacu aravuga ati abagwaye mwese murakize, mzazi wetu anasemaga wagonjwa wote mnapona, abagwaye estoma murakize, wanaumwa estoma mnapona. ubu haraciye amezi abiri Hivi adasubiye barapita kuribwa na miezi estoma. miwili haumwi tena na Yarakize estoma. estoma. Ego Yarakize. yarakize neza. Yavuze yuko ibiharaga biriye vyamubabaza, Alikuwa anasema maragi ya kiale alikuwa anamuuma. mugabo ubunye nta ngorane nimwe. Sasa hivi Bigaragara hana bijya. tatizo hata Ego. moja. Ya mashimeshi kuri yo Mana. arashima Imana Makofi mengi cane. sana kwa Arashima huyo Imana. Mungu. Segonde yaje afise imisonga myinshi mu maso Alikuja akiwa na vichome vingi katika macho no mu mbavu, na ubavuni. yarabimaranye imisi. Alikuwa anamaliza navyo masiku. Amaze gushika ngaha, Alipofika hapa, umuvyeyi wacu aravuga ati abagwaye mwese murakize, mzazi wetu akasema wagonjwa wote mnapona. ubu ya misonga yose Sasa yararangiye. hivi vile Yararangiye. vichome vyote vimekwisha. Misonga yaraheze. Vichome vyote Amashimeshi vimekwisha. kuri yo Mana. Makofi mengi kwa ajili ya huyo Imana Mungu. ikiza. Ni Mungu anayeponya. Yazanye umutwaro w'umwana yaragwaye estoma, Alikuja na hitaji ambayo mtoto wake alikuwa anaumwa estoma. ntivyakunda ko afungura, Havikuwa vinakubali kwamba ico atakula. yarya cose caramubabaza. Chenye alikuwa anakula chote kwa kinamuuma. Dadi amaze kumusengera, Dada alipomwombea, ubu umwana yarakize neza, sasa hivi mtoto Kandi ameshapona arafungura vizuri, neza. tena anakula Ubu yarakize vizuri. neza arafungura neza. ego ntakiribwa. Arashima Imana cane. Arashima Imana amashimeshi kuri yo ntara. Yari amaze umwaka wose. Alikuwa anamaliza mwaka mzima. Yitwa Brigitte, Jina lake Brigitte.
yamaze umwaka wose alimaliza mwaka wote ataja mu bihe vyiwe, haendi katika siku zake, akaribwa cane, anaumia sana, aragenda kwa muganga, akaenda hospitalini, aja no muri ecography, akaenda katika ecography, bamubwiye yuko atangorane nimwe afise, wakamwambia hana tatizo hata limoja, bakamwandikira imiti, wakamwandikia dawa, akayifata mugani hagira ico bihindura, anakunywa dawa lakini hazisaidii chochote, yarababara cane, alikuwa anaumia sana. Amaze gushika ngaha, alipofika mahali hapa, umuvyeyi aravuga ati mufata aho mugwaye, mzazi akasema shikeni mahali ambapo mnaumwa, arafata munda, akashika tumboni, kuko yaguma aribwa, kwa maana alikuwa anabaki anaumia tumbo. hari kwa kabiri, ilikuwa ni siku ya pili, arataha, akarudi nyumbani, bukeye yaciye aja mu bihe vyiwe, asubuhi alifika naenda katika siku zake. Haleluya, amina. yaramaze umwaka wose, alikuwa anamaliza mwaka wote. umuvyeyi yavuze ijambo rimwe gusa, mzazi amesema neno moja, wagonjwa eti mnapona, yaciye akira, alifika anapona. Kumbure abagabo n'abasore ntitubitahura cyane, labda wa baba na wavulana hatuvielewi sana, ariko sabe abadamu n'abigeme dukomere Imana amaso, lakini niombe wa mama na wasichana tupigie Mungu makofi. kandi igihe yaza ngaha, tena wakati alikuja hapa, urudandazwa rwiwe ntivyagenda neza, biashara yake ilikuwa haiendi sawa, ntiyaronka abakiriya, alikuwa hapati wateja, ahubwo yatera homba, sema alikuwa anahomba. umuvyeyi wacu avuga ati bigiye kugenda neza, mzazi akasema eti anaenda kuwa sawa. ubu yavuze yuko sasa amesema kwamba abakiriya bisuka, wateja wanajimwangaga, ubu urudandazwa rugenda neza, biashara yake inaenda vizuri, arashima Imana cyane, anamshukuru Mungu sana kuko ibintu vyiwe vyugurutse, kwa sababu ya mambo yake yamefunguka. umwana wiwe yaragwaye ejo, mtoto wake alikuwa anaumwa jana, aravuga ati akasema ebukenzo muzindukana kwa prophet, asubuhi nitampeleka kwa nabii, mugabo aramusengera, wamuombeye, aravuga ati ndazi yuko uzovyuka wakize, akasema eti najua kwamba utaamka umepona, niyo utakira nzokuzana kwa prophet, usipopona nitakupeleka kwa nabii. arashima Imana yuko umwana wiwe yavyutse yakize, anamshukuru Mungu kwa maana mtoto wake ameamka amepona, umwana ameze neza, ameze neza. Amashimeshi. Haleluya, amen. naye zirabandanya. Ishuhuda unaendelea. Witwa Janine, jina lake Janine. Yatumiye umumama ava mu Kirundo, alialika mama ambaye anatoka Kirundo, araza ngaha, akaja hapa. Umama yari afise umwana kw'ishure bitagenda neza, mama alikuwa na mtoto shuleni vilikuwa viendi sawa, amadadi aramusengera, dadi akamwombea, ubu ari mu Kirundo ariko yarungitse uyu ati genda ushimira Imana, yuko Kirundo lakini alimtumana dada huyu akamwambia wende ushuhudie. umwana konkuru yarayitoye neza, mtoto konkuru ameiweza, mw'ishure aronka amanota meza cane, masomo anapata mapointi mazuri sana. Kingine nacho hariho abantu baba ngaha mu Ngagara bari bamaze imyaka myinshi batavyara, palikuwa watu walikuwa wanaishi hapo Ngagara walimaliza miaka mingi hawazai, arabarangira ngaha ati nimuze ngaha kwitabariro, akawatumana hapa akawaambia nendeni kwitabariro, basha baraza ngaha, wakaja hapa barabasengera, wakawaombea. yavuze yuko ubu uyu wo mama yibungenze afise inda, aribungenze sasa hivi amashimeshi ku mwami Yesu, mama afise inda sasa hivi, huyo mama ni mjamzito, bari bamaze imyaka myinshi. Uyu mama nawe, huyu mama naye, uyu mwana wiwe, unaona huyu mtoto wake yafise probleme ya bronchite, alikuwa na tatizo la bronchite, yavuze ko ata 2 semaines zahera, anasema kwamba hapakuwa parapita wiki 2 umwana batamuteye oxygen, atagiye mu bitaro bamushiremo oxygen, ariko kuva dadi aha musengeye, lakini kuanzia wakati dadi amemwombea, ubu haheze amezi 2 hivi pamepita miezi 2, mwana ntarasubira gukorora, mtoto hajarudi, ntarigera asubira muri kiza, hajarudi kurudi tena katika mashine, nta 2 semaines zahera atagiye ngo bamutere oxygen, wiki 2 zilikuwa haheze amezi 2, amashimeshi kuri yo mana y'umuvugisho. Haleluya, thank you kwa huyo Mungu wa nabii. Ubu naho hakanya umwana ntiyigera akorora, ari normal, ego ameze neza, ego, fasha dukomere Imana amashi. Haleluya. Ikindi naco ashimira Imana, kingine naco anamshukuru Mungu, mugabo we ari hanze, mume wake yuko nje, yaragiye agiye gukora, alienda kufanya kazi, acasanga konte yiwe yabaye bloke, akakutana konti yake iko bloke. umva madame we nti amafaranga yarayabura, ntiyaronke namushikira, alikuwa hawezi kupata kisi gani pesa zitamfikia mke wake, yaraje no ngaha atazi ingene aza gufungura, alikuja hata hapa alikuwa hajui kisi gani ataenda kula, nyene arabona nyene ko bidakunda,
akaona tu kwamba mambo hayawezekani. Mu ma 17 yavuze ko hari nko mu ma 17 Alisema ilikuwa ni kama saa 11 yagiye abona message. Alienda naona message, Genda kuri limikashi ndakurungikira amafaranga. nenda kuri limikashi ni kutumia Bati baramurungikira amafaranga. Wakamtumia rero pesa. Imeze neza cyane. Sasa hivi biko byose byarugurutse. Yego. Amachimeshi kuri yo mana yugurura ivyugaye. Uyu nawe yitwa Josephine. Jina lake Josephine. Yarafise umugabo babana. Alikuwa na mwanaume ambao walikuwa wanaishi naye. Hamaramuta. Alafu akamtupa. Aragenda. Akaenda. Atana n'uwundi. Akaleta mwingine. Acagenda muri South Africa. Akaenda South Africa. Agarutse. Aliporudi. Wa mugabo we yaje yakijijwe. Yule bwana alikuja ameokoka. Imana yamworoheje bimwe biteye ubwoba. Mungu amemrahisisha vya kutia. Aragaruka aramusaba imbabazi. Akarudi akamwomba msamaha. Ubu rero barabana n'umugabo wiwe. Sasa hivi wanaishi na mwanaume wake. Arashimira Imana yuko Imana yabyoroheje. Imana yabyoroheje kubera ko ari kumwe na facilitator. Kwa sababu yuko pamoja na facilitator. Ahabashika ngaho imbere. Haleluya. Uyu mama yitwa Regina. Jina lake Regine. Nawe nyine arashimira Imana. Naye pia anamshukuru Mungu. Afise umwana yitwa Sandra. Yuko na mtoto jina lake Sandra. Uwo mwana ngo imodoka yabaciyeko. Huyo mtoto eti gari imewapita yeko. Ari kwikinga. Alikuwa kukinga. Donc barabagonze. Waliwagonga. Acaribuka ivyo umuvyeyi wacu yamatwaturako. Akakumbuka vile baba mzazi wetu anatukireko kwamba tunalindwa. Umwana wiwe yababaye ukuguru akantu gatoyi gusa. Mtoto wake ameumia mguu kitu kadogo tu. Ari kinga ngo bariko yarononekaye n'umutaxi veranegwa nabi cyane. Lakini kinga limeharibika. Arashima Imana rero ya profete kubona yaramurinze. Anamshukuru Mungu anamurinze. Amashimeshi kuri yo mana muvyeyi. Makofi mengi. Amashimeshi. Makofi mengi. Makofi mengi. Uyu mwana araza gusenga. Sasa hivi mtoto anakuja kuomba. Yego. Kindi nachashimira Imana. Kingine nacho namshukuru Mungu. Yafashwe ngo yumva inda yuzuye. Alibanwa anasikia tumbo inajaa. Bidakunda ko ashobora no gufungura. Habikubali kwamba anaweza kula. Aravuga ati Imana ya profete. Akasema eti Mungu wa nabii. Ndakwinginze unkize. Na kuomba uniponeshe. Bya bintu ubu byaraheze. Vile vitu sasa hivi aratanguye gufungura. Kare n'ivyakunda ko afungura. Vile vilikuwa vikubali kwamba amashimeshi kuri yo ntahe. Iyo ni too much. Hii sasa ni too much. Uyu mukobwa sinzi ko mumwibuka. Huyu binti sijui kwamba mnamkumbuka. Yari yicaye quelque part hajya. Alikuwa ameketi kule. Dadi aramusengera. Dadi akamwombea. Aramubwira ngo ndabona muri family wanyu ivyo kurongorwa kirenga. Naona katika familia yenu kuolewa si sana. Ashambwira ngo reka mbanze ndakubohore ngo hamugende mu rugo kwa witegeye. Akamwambia eti acha nikufungue alafu uende katika ndoa yako ukiwa huru. Hari ro premier. Ilikuwa ni tarehe 1. Dadi aramukorera deliverance. Dadi akamfanyia deliverance. Le 2 tarehe 2 acharonga umufiance. Akapata mchumba. Amashimeshi. Hari lo premier. Ilikuwa ni tarehe 1. Dadi amukorera deliverance. Dadi akamfanyia deliverance. Tarehe 2 akapata mchumba. Endelea. Ubu rero bariko barategura mariage. Barategura mariage. Fire. Ikurikira ni yawe. Yavuze ati muvyeyi adusengere kugira ngo amafaranga aboneke kuko vuba arinjira mu rugo rwiwe. Kwa sababu haraka prophetic amafaranga azakuboneka. Haleluya. Arashimira Imana rero. Anamshukuru Mungu ko ntiyaravyiteze. Kwa hayo kwa sababu yabona n'inzira vyocamwo. Alikuwa aoni atanjia kupitia hivyo. Lakini hivi unasikia kwamba amashimeshi kuri zona hayo zose twumvise. Amashimeshi. Makofi mengi. Turi kumwe na facilitator. Tuko pamoja na facilitator. Turi kumwe na prophet of Jesus. Muba muhezekirwa n'ubutumwa tubashikiriza biciye kuri page yacu ya Facebook na chaîne yacu ya YouTube. Turabasabye mwibuke gukora like kuri page yacu ya Facebook Prophet of Jesus Joshua no kuri chaîne yacu ya YouTube Joshua Prophet of Jesus. Mwongere mu partage iyi video kugira ngo benshi bafashwe. Support Church Delivered Family irongwe na Prophet of Jesus Joshua. Turabashimiye cyane. Imana ibahezagire naho ubutaha.